أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Hasbunallah. Allah unganele. Umdali wami unganele, manginomdali wami nganele, angishodi ngalutho. Wa ni'mal wakil. Uyena umvikeli wami ohlala engivikele ngazo zonke ikhathi. Bafowethu, le video le ngiyenzela labantu laba aba desperate, abagcina sebegaxele. Kule video le ngihlanganisa nabalaphi bakithi bendabuko noma izinyanga zakithi ezithi isiza abantu kodwa zibe ibagaxelisa ibafake ezinkingeni. Le video le ngiyenzela nina bafowethu abalaphi bakithi bendabuko. Siyacela, siyazehlisa balaphi bakithi bendabuko, zinyanga zakithi. Ake nibeni neqiniso. Ake nilimele nje iqiniso noma libaba. Siyacela, kunabantu enibathwalisa bengazi. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Umuntu azibone esegaxele entweni akade engayiplananga, entweni akade engayifuni. Nawe ke wena osuke ekhaya waya kuleyo nyanga leyo, uzenze wena nawe wena self. Ngoba umdali uyakutshela encwadini kaJeremiya 17 ukuthi ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuNkulunkulu. Ngikade ukukhothela yena kuQuran ukuthi hasbunallah, Allah unganele, mina nganele umdali wami. Wa ni'mal wakil, is my excellent guardian. Allah uyena umvikeli wami woqobo weqiniso. Manje uxakwe yini? Uyofunana enyangeni? Uyozama ukuthi izinto yisheshe. Mawusuhlangana nenyanga errong, engakuthandi, engakufiseli into eziright, bese uyakhala ubuyofunana enyangeni. Balaphi bakithi bendabuko, ngiyaphinda futhi ngiyacela, yekelani ukuthwalisa abantu bengazi. Bantu bakithi, yekelani ukulanda izinyanga nithi azizonibethelela imizi, ngoba ezinye izinyanga zithatha iadvantage khona lapho. Inyanga ithi ikubethelela umuzi kanti iyakuthwalisa wena ungazi, ngoba le mithi le azobethela ngayo la ekhaya wena awuyazi, yaziwa uye. Uyamangala wena inyanga itshela ukuthi every 3 months kumele uhlabe imbuzi la ekhaya ubonga abakini abangasekho, kanti wena usuthwele, wena wazi. Ibhlungu kabi leyo nto leyo eyenziwa yinyanga. Uyafika umuntu uzocela usizo, wena nyanga uthi wena ukuthi lo asizakale kumele ulale naye, kanti uyomfaka isilwane ngaphakathi, uyomshiya nesilwane. Ningavumelenanga nalowo mama loyo noma naloyo sisi loyo. Ibhlungu kabi leyo nto leyo. Nawe wena mama, nawe wena sisi, ubuyafunani kule nyanga? Ayikho into ebuhlungu njengaleyo, ukuthi umuntu athwale engazi ukuthi uyathwaliswa. Ibhlungu kabi leyo nto leyo. Angiphazamisa wena. Ibhlungu kabi leyo nto leyo. Bengicela ke mina ukuthi yekelani ukuphephela ezinyangeni. Izinyanga zizonilimaza. Zikhona izinyanga zeqiniso, kodwa izinyanga eziningi namhlanje amaqola nabadukisi, nabakhunkuli, nabathakathi, nosathane abangafisi ukuthi abantu baphile impilo eziright. Yekeleni lento. Ake nithembele kumdali wenu. Ake nithembele kuNkulunkulu wenu, umdali wento zonke. Inyanga okunokuthi kusize izokwandisa izinkinga.
ngitshele nje ngale ntombazane eyayigula yahamba yayenyangeni iyiwele le ntombazane yahamba yayenyangeni uma ifika enyangeni le ntombazane inyanga yamtshela ukuthi ngoba uyiwele akeze nephenti likadadewabo ngoba mayesebenza yena kumele asebenze nodadewabo ngoba bafana nokuthi bawumuntu oyedwa kanti njengoba efuna nje iphenti likadadewabo uze uthi leli ade ligqokile elingcolile elilensila yakhe nawe siphukuphuka usabona ukuthi sekuyabheda wayefuna iphenti elinensila kadadewenu uzolenzana awusabuzi nawe uyalithatha uyalihambisa kanti umthwalisa ngesibeletho sikadadewabo i-wrong leyo nto leyo enenzayo i-wrong zinyanga zakithi nani ninamaqola zinyanga mbumbulu eniqola abantu i-wrong lento enenzayo iyekeleni lento leyo enenzayo i-wrong nani bantu bakithi aniyeke ukuba desperate yingako izinyanga zidlala ngani ngoba ni desperate too much uyakuthatha umuntu uthi uyokufaka emanzini uyongena nawe emanzini ukusemfuleni nenyoka yena ufika uma ngaphezulu ukha ngebhakede wazi kahle ukuthi lo mfulu unenyoka uthi kungene wena yena akangeni uyangena nawe awumbuzi ukuthi yini yena angangeni emanzini uyangena emanzini emfuleni nenyoka mangabe usulimele la inyanga ithini ithi into zakho bezimnyama yingaka ulimele yakukhohlisa yini yona thingangeni phakathi emanzini yekelani ukudlalwa abantu bume enibhekile nizolimala lezilwane ezilapha emanzini azizalwa nani akuzona ezasemakini azinaza nazani nazo mase ijikele lento ikujikele bese inyanga iqamba manje ithi wena ubohamba indlela zobumnyama into zakho zakini uphendukelwe idlozi bakuphendulela inhlabathi yamathuna bakuphendulela amanzi amnyama itshele yonke lemsangano le ngoba usulimele ngoba ayifuna ukukhipha le mali yakho le so bantu bakithi vulana amehlo zinyanga zakithi siyacela yekelani ukuthwalisa abantu bengazi egameni lokuthi niyabasiza ayikho into ebuhlungu njengaleyo ubona umndeni wakho uphoqoka kuphela one by one kanti uthwele wena wazi uyabona into zakho ziyaqhubeka ziyadlondlobala ubona yonke into kodwa nanku umndeni uyaphela kuphoqoka uma wakho kuphoqoka ubaba wakho kuphoqoka ingane zakwenu kuphoqoka o-anti kuphoqoka omalume kuphoqoka omamncane kuphoqoka omamkhulu kuphoqoka abantu abakho kuze kugcine ngonkosikazi kusale wena uyi-one awuboni wena inyanga ikuthwalisa ungazi wena ujabulela ukuthi nje umcebo uyakhuphuka nakho konke isiphi isizathu sokuthi ngibe nomcebo abantu ebengithi ngenzela bona lo mcebo abasekho phambi kwami ibuphi ubumnandi engizobu enjoya mangabe lo mcebo lona sengudla ngedwa abantu ebengithi ngenzela bona bonke one by one baphoqokile bonke badlule emhlabeni ngenxa yenyanga engabanga nalo iqiniso yangithwalisa ngingazi waphoqoka waphela wonke umndeni wami nangilokhu ngijabulela imali ingijabulisa ngani le mali ngoba labantu ade ngithi ngenzela bona le mali le abasekho phambi kwami ngenxa yenyanga engabanga nalo iqiniso so siyacela ingane zakwethu siyacela izinyanga balabakithi bendawo kubo ningabakwethu nina ngabantu bakithi sizweleni siyazi ukuthi imali niyayifuna kodwa musani ukufuna imali ngendlela errong siyacela please musani ukufuna imali ngendlela errong mtshele nje umuntu iqiniso ukuthi lalela njengoba ngikwenzisa lento le uzothwala ngoma wakho kube uyayithathela isinqumo azi ukuthi uthwala ngoma wakhe azi ukuthi uthwala ngobaba wakhe azi ukuthi uthwala ngengane yakhe noma ngonkosikazi wakhe athathe leso sinqumo leso yena hayi uthi usiza umuntu kanti uyamthwalisa engazi iyekeleni leyo nto leyo is wrong ngiyabonga sengathi umdali anganiphephisa nina nonke senigaxele kule nkinga le ngikhuluma ngayo sengathi umdala anganivikela nithole usizo niphume kulezo inkinga lezo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin